Parkiran di kawasan Farmhouse Lembang dengan tarif Rp150.000. Polisi tangkap pelaku pungli parkir di Farmhouse Lembang, tarif parkir bis Rp150.000. Petugas Polsek Lembang akhirnya menangkap pelaku pungli parkir di kawasan Farmhouse dan Grid Asia Afrika, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021. Seorang warga melaporkan pemerasan oleh pelaku pungli parkir di kawasan Farmhouse dan Grid Asia Afrika. Setelah dikonfirmasi Kapolsek Lembang, Kompol Sarce Kristiati Leo Dima ketika dikonfirmasi PRFM sebelumnya seorang pemandu wisata atau tour guide terkejut saat mengetahui tarif parkir di kawasan Farmhouse Lembang begitu mahal. Ia mengeluhkan tarif parkir sebesar Rp150.000 per bis yang dibebankan oleh warga sekitar penyedia lahan parkir. Guys, izin melaporkan, ini masih ada beberapa parkiran di kawasan Farmhouse Lembang dengan tarif Rp150.000. Nah, ya, ini daerah sini nih, kan mau nih daerah sini, ya. Thank you. Di bawah Farmhouse nih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.